Šta znate o grupi Ševe? Jedinica Ševe je formirana od strane službe državne bezbednosti muslimanske. Dakle, postojala jedinstvena služba državne bezbednosti na nivou Bosne i Hercegovine, kada je došlo do sukoba i te službe su se raspale i razdvojile. Srbi su formirali prvo službu nacionalne bezbednosti, muslimani su formirali svoju službu bezbednosti, kasnije su je prekrstili u Agenciju za istrage i dokumentovanje. Hrvati su isto tako imali svoju, ali ovo što je interesantno za muslimansku službu, da su odmah 1992. godine formirali i jedinicu koja je imala specijalnu namjenu. To inače nije praksa da služba ima svoje jedinice, svoje izvršne organe. Ona ima operativce koji obavljaju konkretne poslove, da li obaveštajne, da li kontraobaveštajne, ali ne izvode klasična borbena dejstva ili ne izvode neka specijalna dejstva, pogotovo ne teroristička dejstva. Ta jedinica Ševe je upravo formirana od ljudi, od dijela ljudi koji su pripadali službi kao iskusni operativci, ali veći dio grupe je formiran od strane lica iz kriminalne strukture koji su, pa čak je bila i više nacionalnog sastava, a oni koji su iz druge nacije imaju vrlo često potrebu da se posebno dokazuju i pravdaju svoju pripadnost, lojalnost ili ne znam, opredeljenje da budu tamo. Uglavnom jedinica koja je izvršavala klasična teroristička dejstva, atentate, politička ubistva, obračun sa političkim protivnicima i dejstva koje su imala za cilj da se posljedice tog dejstva, ubistva pogotovo civila ili pripadnika Ujedinjenih nacija, pripišu srpskoj strani i da bi onda srpska strana bila pred međunarodnom zajednicom sankcionisana na mnoge načine. Znamo da je u nekoliko navrata čak bilo i upotrebom avijacije NATO pakta.